Dobro veče, Srbijo. Evo nas u Gornjem Milanovcu, nadomak Ustaničkog takova, a i ispod Suvoborske grede, Ravne gore, gde se oduvek rešavala istorija. Bogu hvala, danas sam jako srećna, danas je i praznik, ali mi smo se svetosavski sabrali. Ovde su ljudi skoro iz cele Srbije, oni koji nisu mogli da dođu, srcem su ovde uz nas, da krenemo u treći srpski ustanak i da jednom stanemo nogom za vrat svim neprijateljima našeg naroda, kako spoljnim, tako i ovim unutrašnjim, svim koji misle da smo mi neki narod iz centralne Afrike, da poručimo da nismo glupi, da nismo neobrazovani, da ne znamo šta nam se dešava, odlično znamo i to što se planira s nama da nećemo da dozvolimo. Dakle, srpska zemlja nije na prodaju, čuvat ćemo naše pragove, branit ćemo ih svojim životima, a ova družina iza nas govori da svi mislimo isto, da nismo prebrojavali partijske knjižice, da nas ne zanima ko koga podržava, jer svi podržavamo Srbiju i opstanak u njoj. Hvala. Marš sa Drine! Rio Tinto! Marš sa Drine! Hteo bih da pošaljem poruku predsjedniku, premijerci i potpredsjednici vlade da je krajnje vreme da poslušaju volju naroda, jer oni kažu da slušaju narod, da se ne bi dešavale mnogo gore stvari nego što su se dešavale u Srbiji. Neka reše jednom za svagda projekat Rio Tinto da se ugasi i da nijedna zemlja ni kompanija ne može da dođe da rovari po našoj zemlji i da se stavi pod trajnu zaštitu naša dolina i cijela Srbija protiv iskopavanja litijuma i borata i sličnih minerala. Ovo je treći srpski ustanak da skinemo jaran s vrata koji su nam godinama nas drže. Hoćemo da živimo slobodnim životom, hoćemo da se bavimo rudarstvom, ali poljoprivrednim rudarstvom. Nećemo rudnike, ni litijuma, ni bilo kakve druge. Hoćemo da budemo slobodna zemlja i hoćemo da imamo svoju slobodu. Neka živi narod, mir Božji i Hristos se rodi. Vajsti se rodi.